Slavskim obredom osveštanja kolača iz žita te kratkim dječjim programom i uz poštovanje svih propisanih mjera zaštite od virusa korona, vrtić Bubamara danas je obilježio svoju krsnu slavu Svetog Nikolu. Direktorica vrtića Vanja Jugović izjavila je za Paljanske novosti da je Sveti Nikola ove godine mališane obradovao slatkim paketićima u vidu čizmica te čestitala krsnu slavu i mališanima i svima zaposlenim u vrtiću. Da obilježimo našu krsnu slavu Svetoga Nikola, kojima se naši mališani mnogo raduju, a i mi zajedno sa njima. Ove godine oni će imati u vrtiću slatki čas, naravno svako u svojim grupama, a kući nose naravno ove male čizmice od Svetog Nikole, jer svi su bili, znamo da su svi bili dobri, tako da su i pripremali te čizmice, a slatkiše im Sveti Nikola smjestio u njih. Obilježavanju krsne slave prisustvovao je načelnik opštine Pale Boško Jugović sa svojim zamjenikom Markom Gajovićem, koji su mališanima i zaposlenima čestitali krsnu slavu uz želju da ih sljedeće godine bude još više. Ono što i nas ispunjava srećnim je činjenica da ih imamo sve više, da širimo vrtić, da izgrađujemo novi objekat i nadamo se da će brzo biti u prilici i da ga uselimo, ali u svakom slučaju što kao načelnik opštine mogu da učinim u ovom trenutku je da zaželim ovoj djeci divnoj puno zdravlja, sreće u narednom periodu, da im čestitam novogodišnje praznike, krsnu slavu Svetog Nikolu, Božić i sve dolazeće praznike, naravno vrijednom osoblju vrtića, počev od direktorice pa do svih ostalih, da poželim da ih bude sve više mališana i da mi stariji svojim primjerom utičemo i da oni vide u nama pravu stvar, pravoslavlje, način ponašanja života, jedan pravoslavni duh u okruženju porodice i to se ovdje u vrtiću Bubamara i njeguje. Izgradnja trećeg objekta vrtića Bubamara u završnoj je fazi i uskoro bi trebalo da bude u funkciji te da primi novih 120 do 150 mališana i 10 novih vaspitača. Ukupna vrijednost radova na proširenju vrtića iznosi 900.000 maraka, od čega je opština Pale iz budžeta izdvojila 650.000 maraka za izgradnju objekta, Vlada Republike Srpske izdvojila i 200.000 maraka za uređenje pristupnog puta i vanjskog uređenja, a iz kabineta predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović izdvojeno je 50.000 maraka za unutrašnje uređenje objekta, odnosno nabavku namještaja, igračaka i dodatne opreme.